Het jy al ooit gewonder oor watse wyn Jesus gemaak het en hoekom hy dit gedoen het? Ek is Ignatius Leroux van Kerygma Produksies en ek het hierdie boek geskryf om vir jou te toon dat ons vandag weet presies watse wyn Jesus daardie dag gemaak het. In hierdie boek, watse wyn het Jesus gemaak en hoekom, neem ek jou op 'n reis na die Israel van die Here Jesus se tyd. En daar gekom nooi ek jou saam na 'n bruilofsfees soos die een waarop Jesus die water in wyn verander het, sodat jy kan sien wat die gebruike en gewoontes daardie tyd was, maar ook sodat jy kan agterkom wat die goeie wyn was waarvan die Bybel praat, asook die van swakker gehalte. In hierdie video illustreer ek vir jou sekere van die dinge wat in hierdie boek genoem word, dinge waarvan sommige nog nooit in ons moderne tyd gesien is nie. Is jy al vertroud met die videoreeks Exploring the Lands of the Bible van die Amerikaanse argeoloog en Bybeldosent Dr. Randall Smith? Sedert die jaar 2000 is ek en my vrou Marina besig om die Bybelland toere van Dr. Randall Smith te verfilm en as deel van ons bediening hier in Suid-Afrika as video's uit te gee. Die video's is gratis te sien op die Kerygma Produksies webtuiste by kerygma.org. Dr. Randall Smith het gedurende die toere soms verwys na Bybeltydse wyn en dit is waar my en Marina se belangstelling in die onderwerp begin het. Wanneer jy saam met Dr. Randall Smith op 'n toer in Israel gaan, is een van die besienswaardige plekke waarheen hy jou neem, Tel Megiddo. By Tel Megiddo het Dr. Randall Smith die volgende in verband met Bybeltydse wyn vertel. We know a lot about the biblical people. In the grains, what we find are they largely ate barley. They drank, mostly, on the table, wine mixed with water, or water mixed with a little bit of vinegary wine to kill whatever's in the water you don't want to know about. And the wine actually was usually 1 part wine and 3 or 4 parts water. Remember that they would mix it, put in it honey, and you can drink throughout the meal, but it was at alcohol level that was roughly equivalent to what apple juice has on your table today. In other words, greatly reduced. Today, we raise the level of alcohol in it. But in the ancient period, the only barbarians drank that. Normal people on the table drank a watered down version that, you could get tipsy, but have you ever drank enough apple juice to actually have it affect you? So we know a lot about what they ate, but we can tell a lot about what they lived like by what their diet was and different things about the way that they lived, okay? Stapafstand van die see van Galilea is die vissersdorp Betsaida geleë. Die disippels Petrus en Andreas was byvoorbeeld aan Betsaida. In Betsaida is daar wat genoem word die wynmaker se huis en in hierdie huis het Dr. Randall Smith die volgende in verband met wyn verduidelik. You can see the winemaker's house. We called it the winemaker's house only for one reason. What we're found in the back part of the house, there's a lower area that looked like maybe it was a cistern, but it wasn't plastered. They thought, well, maybe a ritual bath, but it wasn't plastered. There was no way to hold the water. So why did they have a basement? Well, we continued to dig, and in the second season, they pulled out very large monolithic pieces of basalt and found underneath of it casks that were for wine. And so we call it the winemaker's house because it's the only place in town where we found a guy with a big storage of wine. There were seals on it, and it looks like somebody here was either making or exporting or was in the wine business, or maybe a wine connoisseur with their own wine cellar. The open courtyard is here, and there was evidence of the pillars of some trellises that had grapes growing across the inside of the house. So probably this house was for the making and for the storage of wine. Remember that it was 1 part wine, 3 or 4 parts water. At Passover, where by the 2nd century you were required to drink 4 cups of wine, it would be 1 part wine, 6 parts water. And you always add honey and a stone. What's the stone for? If you add honey to a drink, what happens to it? It separates. It goes right to the bottom, right? So you put a stone in there, and then during a biblical meal, people would have a red finger. And they'd turn against the stone, breaking up the honey. So it's a lot of water, a little bit of wine, and it tastes something like what we used to call bug juice at camp, and the honey gives it some sweetness. And that would be the normal table wine that was used in the time of the Bible. Expect
people at a biblical meal to be sitting there going like this, stirring against the stone. Okay, the winemaker's house. Questions? In die noorde van Israel in die Golan Hoogland is die antieke stad Katserin geleë. In Katserin het Dr. Randall Smith vir ons gedemonstreer hoe druiwe in die Bybelse tyd gepers was. Dit was vervilm deur 'n net wat om die pers gespan was. Okay, so let me just ask, how many of you saw a Lucy episode in which she was stomping grapes? Okay. All right, that tells you, yeah, some of you don't, Lucy, never mind, I won't even describe, but okay, now, then you know what the rope is for, because she didn't have one. Do you remember in Psalm 8 and Psalm 81, it says to be sung to the gittit. The gittit might be a proto-guitar, but gat means to press. So some believe it's to be sung to the stomping of the grapes, and you'll see that in some English translations. If you ever go to the Western Wall and you see people doing this, davening or davening, depending upon where you come from, this probably came from this. Okay? And the idea is they're doing that as a rhythm keeping because prayer in modern Judaism is done out loud, and you can join. It's the reason we used to do this, standing up front. It's so you could join second verse, and come right in with everybody else. That's why they're doing this. This was probably the older expression. All right, so I'm inside of a mosaic floor, and at the right time of year, after 6 months of no rain, a long, hot, dry summer, the miracle fruit comes out. That's the grape. Now, in Judea, we don't have any rain at all for 6 months, and during that 6 months, that's when the grapes grow. It takes 7 inches of rainfall a year on the ground to get fruit on trees. And yet we don't have any rainfall at all and the grapes come out. So where did they get their rain? The dewfall is equal to 7.5 inches a year. And as a result, you get enough to produce beautiful, lush grapes. And of course, it was so important because, by Numbers 13 already, they're coming into the land, they're going, wow, you can't believe these grapes. Yeah. Now, the important thing is, at the end of that long, hot, dry summer, you dump your grapes in here, and remember that you're going to do this in bare feet because you don't want to break the seed. In the seeds are such high tannins that you will get a very harsh, what we call dry wine. It'll become very harsh. So you want to step on it with bare feet. You want to break open the skin, crush the actual pulp, make the seed separate, but not break the seed. It's going to pour out of there down into an area like this that has a flat dish, and then an amphora will be inserted into the bottom here, and on the top a cloth will be put there. And when you pick up the juice that flows there, you're going to get juice, skin, seed, pulp, and every bug in the neighborhood. So you're going to need to strain out the gnat. These Pharisees, they strain at gnats and swallow camels. Okay? It's an image well known to everybody. Wine in the Bible wasn't like wine you have today. We boost the alcohol today in the wine, whereas in antiquity, particularly in the Roman period, it would have been much less than it is today. In fact, it would also have been much more sour than what you're used to. And on the table of a normal home, you would have water mixed with a little bit of sour wine, and that was to kill everything in the water you don't want to know about. The only way to keep water clear and clean in antiquity was darkness. As soon as it saw the sunlight, it could start growing things. And so you had to put something in it that killed everything. So you had water on the table that tasted a little bit like some vinegar was in it, and you had wine on the table, 1 part wine, usually 3 or 4 parts water. In Italië, in die ou antieke Romeinse hawestad Ostia Antica, het Randall die toergroep na 'n gemeenskaplike kombuis van die werkersklas geneem. Daar het hy ons aandag gefestig op die doilium wat na al die jare steeds in die vloer begrawe is. 'n Doilium is 'n baie groot keramiekpot. Hulle het olywe, graan en wyn in hierdie potte geberg. In Italië het hulle die druiwemos in die doilie laat fermenteer. Randall het na aanleiding van hierdie doilium in die vloer die volgende verduidelik.
So you have a dolio. These are thermal jars. Now, the important thing is wine was an important part of the diet here. There's a reason. Now, the funny part about wine is that the shape of the vat determines the taste of the wine. So you'll find that today a lot of things are quite different than they used to be because of the mechanics of fermentation. But in the ancient world, left without any of the stainless steel tanks, left without any of the modernity, what you had to do was essentially to create a full-bodied wine, there was sediment that was found as you pour. So I'll take a jar and I'll put a cheesecloth over it, and I'll take the wine slop, which is the stuff that I've stomped, and push it over. It'll drip down, and the wine will, or the grape juice will go inside. Now, wine is generally put in amphorae. Those are double-handled jars. Amphi, double-handled jars, and they're put in long, pointy jars. That's because they fit in the hull of a ship that way. They're transported, and so you pack them alongside of each other, and then you set them in a second row and a third row in the bottom, in the bow of a ship. And they'll pack that way. That's why they chose that. It's terribly impractical in your home because you got to have a stand to put it in, right? But there's another reason. It gives a lot of downward motion with sediment as it comes down along the sides. When you want to change the body of a wine, you move it from one shape to another, allowing the sediment to fall in different ways. This will allow the solids that are in it to allow the sugars to release in a variety of ways. Wanneer ons kyk na wat se wyn Jesus gemaak het, is dit baie interessant om te kyk na al die nie-alkoholiese produkte wat hulle destyds gehad het. Een daarvan is die bekende moskonfyt. Ingrid de Waal van die wynlandgoed Kanette Vallei buite Stellenbosch het tot onlangs toe nog egte moskonfyt gemaak. Sy het ons by Kerygma Produksies die geleentheid gegee om een van die laaste kere dat sy dit gedoen het te verfilm. Toe ons die oggend 6:00 by Kanette Vallei opdaag, was hulle reeds besig om die mos, dit is die sap van die druiwe wat die vorige dag gepers en gefiltreer is, in vlekvry staalpotte te gooi. Die potte staan in die buitelug op houtvure. Na die mos in die potte gegooi is dit vir ongeveer 10 ure gekook, terwyl die vuur voortdurend onder die potte uitgehark en teruggestoot word, sodat die mos altyd bly kook, maar nie sal aanbrand nie. Dit staan dan vir ure aan een so in kook, sodat die water kan verdamp tot ongeveer net so wat 20% van die mos in die potte oor is. Hier is een van die botteltjies moskonfyt wat Ingrid gemaak het. Ek het van haar laaste voorraad 'n klompie uitgekoop, en nou 4 jaar later is dit nog net soos die dag toe ek dit gekoop het. Ek gebruik dit nog gereeld op my brood, en dit is baie lekker. Nou is daar iets besonders wat ek vir julle gaan wys, wat ek seker is, niemand van julle al ooit gesien het nie. Met ons soeke na wat se wyn het Jesus gemaak, het ons op Spreuke 23 vers 31 afgekom, waarin ons nie kon verstaan wat die teks eintlik sê nie. Soos dit in Bybelvertalings voorkom, was dit baie onduidelik gewees. In die ou vertaling lees ons, kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie. En daar het 2 vrae hieruit na vore gekom, en dit is, wanneer lyk wyn dan nou rooiagtig? Want volgens ons kennis was die meeste wyn in Israel in die Bybelse tyd in elk geval rooi gewees. En dan verder, wat beteken dit as hy praat van dat hy sy glans gee in die beker? Die wyn destyds was nie helder soos vandag se wyn nie, en hulle het ook nie uit glase gedrink nie, so hoe gebeur dit dat die wyn sy glans gee? Hierdie vraag het gemaak dat ons begin soek het na wat staan daar regtig, en toe ons in die Hebreëus gaan kyk, na die Hebreëse teks van Spreuke 23 vers 31, toe sien ons dat die woordjie sy glans gee, is die woord vir oog, dit waarmee 'n mens sien. So wat het Salomo bedoel toe hy geskryf het dat die wyn 'n oog maak? Nêrens kon ons 'n Bybelvertaling vind wat daardie woord as oog vertaal het nie. Met hierdie vraag in ons gemoed het ek met 'n wynmaker by die Sewenwacht Wynlandgoed, Charles Lourens, gepraat en vir hom gevra of hy nie al ooit gesien het dat die fermenterende mos op 'n stadium iets maak wat soos 'n oog lyk nie. Daarop het Charles my en Marina genooi om te kom kyk na die verskynsel waar die wit druiwemos in die groot vlekvry staaltenke in die ronde kolk.
In die wynkelder het Charles ons die tank gewys waarin hierdie wit druiwemos was. Ek het die lang leer uitgeklim om dit af te neem. Wanneer mens na die kolkende mos kyk, lyk dit behoorlik asof daar 'n groot vuur onder die tank moet wees, maar daar is niks nie. Om die waarheid te sê, die temperatuur van die mos word elektronies in hierdie tanke verkoel, anders word die mos te warm en dan oksideer dit en gaan verlore. Die gekolk van die mos is die spontane aksie van die fermenterende mos wat gedurende die proses van fermentasie so verwarm dat dit self so begin kolk. Hierdie verskynsel waar die mos so in die ronde kolk was baie interessant, maar is dit die oog waarvan Salomo praat. Ons het verder ook geweet dat hierdie wit druiwemos is, terwyl in Israel het hulle hoofsaaklik rooi druiwe gebruik. Daarop het Charles vir ons gewys hoe die rooi druiwemos fermenteer. Wanneer mens daar kom, sien jy eintlik net die doppe bo-op en geen mos nie. Nadat ons daai doppe bietjie weggekrap het, toe sien ons dat die rooi mos goed aan die gis was. Hulle roer hierdie mos gereeld sodat die gis op die doppe met meer van die suiker in die mos kan meng om meer alkohol te vorm. Ons het dus nog steeds geen idee gehad van waarvan Salomo praat as hy sê dat die wyne oog maak nie. Om die kwessie verder te ondersoek, het ons die rake wynlandgoed van die Dreyer familie in die Stanford Vallei genader met die vraag of hulle ons nie sou kon help om druiwe te pers en te laat fermenteer soos dit in die Bybelse tyd gedoen was nie. Die twee Dreyerbroers Josef en Pieter het dadelik ingewillig om ons te help. Pieter, wat die plaasbestuurder is, het 'n groot krat rooi druiwe wat toe pas by die kelders afgelaai was, in 'n bak uitgekeer. Marina het haar skoene uitgeskop en die druiwe in die bak getrap, soos druiwe in die antieke tyd gepers is. Sy het dit aanhou trap tot al die druiwe se sap uitgepers was. Soos Randall verduidelik het, is die mos dikwels deur 'n doek gefiltreer. Dit kon egter ook op 'n ander manier gedoen word, en dit is dat hulle dit gefiltreer het deur van die uitgetrapte druiwe stingels voor die mos te hou soos dit uitvloei. Pieter het toe die krat skuins gehou en van die uitgetrapte druiwe stingels saamgebondel en dit voor die mos gehou soos dit deur die glee wat eintlik die handvatsel van die bak was, uitgedrup het in 'n emmer. Daarna het Pieter toe 'n tweede emmer gevul met soveel water as die hoeveelheid mos wat nou in die eerste emmer was. In hierdie water het hy toe by die pulp wat in die bak agtergebly het gegooi. Marina het hierdie pulp toe weer deeglik getrap, waarna Pieter dit toe weer eens deur druiwestingels in 'n tweede emmer uitgefiltreer het. So het ons dan ook 'n emmer met tweede graadse mos gehad. Die eerste emmer sou ons dan laat fermenteer as die eerste graadse of sogenaamde koninklike wyn waarvan Ester 1 vers 7 praat. Die in die tweede emmer sou dan die tweede graadse wyn bekend as Posca wees. En soos julle kan sien het ons self daarom ook so tussen alles deur 'n kansie gekry om van die heerlike druiwe te proe. Ek en Marina toe elke dag na Rake Wyne gery met die doel om die twee emmers 'n rukkie lank af te neem, sodat ons kan sien hoe die fermentasieproses vorder. Die eintlike rede was dat ons wou sien of daar nie iets sou wees wat soos 'n oog sou lyk nie, of vir ons 'n aanleiding sou gee van wanneer die wyn dan nou nog rooier sou word. Die eerste dag het die eerste graadse mos so 'n growwerige tekstuur gehad asof dit effens wou begin skyn, terwyl die tweede graadse mos nog helder skoon was met 'n klompie pitte wat bo-op gedryf het. Die tweede dag het die eerste graadse mos 'n bietjie meer skuim begin toon, terwyl die tweede graadse mos oordek was met skuim. Die derde dag was die eerste graadse mos oordek met dik skuim, asook verskillende groterige borrels. Die tweede graadse mos was nou ook oordek met skuim. Die vierde dag was beide die eerste en die tweede graadse mos, soos julle kan sien, oordek met 'n dik laag skuim. Al merkbare verskil tussen die eerste graadse en die tweede graadse mos was die tekstuur van die skuim. Die vyfde dag was die skuim op beide die eerste en tweede graadse mos duidelik rooier. Die eerste graadse mos het ook groter en meer borrels gehad. Die sesde dag was vir ons 'n groot verrassing. Ons kon ons oë nie glo nie. Kyk net hierdie borrels op die skuim van die eerste graadse mos. Lyk hierdie borrels nie kompleet soos oë nie? Dit was vir ons duidelik dat dit hierna is dat Salomo verwys het toe hy in Spreuke 23 vers 31 geskryf het: kyk nie meer na die wyn wanneer dit rooi geword het, wanneer dit sy oog gee. Nou in die vertaling wat ons net nou gelees het, het ons gesien hy gee sy oog of hy gee dan sy glans in die beker. In die boek verduidelik ons volledig waar ons daaraan kom,
maar eintlik sien daardie woord beker op enige houer waaraan dit sou wees, soos die reservoir by 'n wynpers. Daarom is dit duidelik dat Salomo eintlik gesê het, kyk nie meer na die wyn wanneer dit rooi geword het, wanneer dit sy oog in die reservoir gee nie. Na ons hierdie verskynsel goed afgeneem het ons na die kantoor gegaan en vir Josef Dreyer, die wynmaker, gaan vertel van ons ontdekking. Hy het dadelik gekom om die temperatuur en die suikergehalte van die mos te kom meet. Weens die laag skuim gedurende die eerste 5 dae van fermentasie, kon ons nie die kleur van die mos self sien nie. Reg aan die begin, toe die mos deur die stingels gefiltreer is, was dit rooi, maar eerder 'n bietjie pinkerig, so asof daar 'n skynsel van melk in was. Nou kon ons die mos deur hierdie oë wat daarop gedryf het, weer sien. Dit het nou 'n sigbaar donkerder rooi kleur gehad. Onthou, die vorige dag al was die skuim sigbaar rooier. Nou was die mos self helder rooi. Bo op die mos het hierdie borrels gedryf wat net soos oë gelyk het. Dit was te goed om waar te wees. Die ontdekking van hierdie oë was vir ons 'n groot deurbraak, want dit het ons gehelp om baie dinge omtrent die proses waarop wyn in die Bybelse tyd gemaak was, beter te verstaan. Die feit is dat Salomo uitdruklik geskryf het, kyk nie meer na die wyn wanneer dit rooi geword het. En hier voor ons oë, soos ons daarna deur die vlies wat die oog gevorm het kon kyk, het die mos nou duidelik rooier gelyk. Salomo het verder geskryf, kyk nie meer na die wyn wanneer dit rooi geword het, wanneer dit sy oog in die reservoir gee nie. Hierdie ontdekking het daartoe gelei dat ons Spreuke 23 vers 31 vir die eerste keer regtig kon verstaan en dit ook verstaanbaar kon vertaal, soos dit in die boek Watse wyn het Jesus gemaak en hoekom gedoen is. Die ontdekking van hierdie oë was vir ons 'n fenominale deurbraak. Ek is seker baie min indien enigiemand in ons moderne tyd het dit al gesien. Naas hierdie ontdekking noem ek ook in die boek hoe verras ek was om in die Israel Museum in Jerusalem op 'n versameling glasware uit die Bybelse tyd af te kom. Kyk net die verskillende kleure wat die glasmakers aan die glas kon gee. Dit is duidelik dat hierdie glas broser is as die sterk glas wat ons vandag ken en dat wyn nie in bottels wat daarvan gemaak sou wees, geberg kon word nie. Dit sou eeue duur voor daar sterk genoeg glas kon wees, soos is in die boek verduidelik, dat wyn daarin geberg kon word. Die Here Jesus het tydens die bruilofsfees waarop hy die water in wyn verander het, die diensknegte opdrag gegee om die klipkanne vol water te maak. In die Israel Museum in Jerusalem is daar hierdie stel klipkanne wat uit sandsteen rots gekap was. Die klipkanne het gevarieer in grootte na gelang van die grootte van die rots waaruit elkeen gekap is. Naast die klipkanne is daar ook in die Israel Museum hierdie uitstalling van Egiptiese amforas soos die van 'n wynstel wat saam met 'n stel klipkanne by bruilofsfeeste gebruik is sodat die water en die wyn daaruit gemeng kon word. Daarnaas is daar ook hierdie pragtige bak. Alhoewel hierdie spesifieke bak dateer uit 700 tot 600 voor Christus, is dit 'n goeie voorbeeld van hoe kraters gelyk het waarin die water en die wyn gemeng is, soos ons in die boek verduidelik. In die boek noem ek ook van 'n stel silwer eetservies wat die plaaslike Italiaanse toergids Teresa vir ons in die Napels Museum gewys het. I would like to show you one of the masterpieces of this section. You can already notice the presence of a showcase with some silver objects. It's a silver table service found in Pompeii in 1930. So it's really such a recent discovery. You can go all around this showcase and really appreciate the beauty and the modernity of this collection. This is impressive. All these spoons and all these little cups were especially to melt liquids. You know, wine, for example, was not as liquid as our wine today. It was a very spicy wine and they needed to melt it with water, but even with some other ingredients such as honey or cheese. But this is one of the big differences with us today. It was much thicker, yeah. And to make it more liquid, it was necessary to melt it, even with the scented waters, for example. Verder beskryf ek ook in die boek die antieke wynplaas Villa Regina in Boscoriale, Italië. Hierdie wynplaas wat in 1977 eers ontdek is, was sedert 79 na Christus onder die lava van berg Vesuvius begrawe. By hierdie wynplaas verduidelik Dr. Randall Smith die belang van hierdie ontdekking.
After our visit to the port of Pozzuoli, we moved along to where Mount Vesuvius had exploded in the year 79, not 12 years after Paul had been beheaded in Rome. Making our way along the edge of where the pyroclastic flow had filled up and is now a bustling set of cities, we made our way to visit an ancient vineyard and an ancient winery, an ancient wine-making place. This was a villa rustica, a farmhouse from the ancient period, but it had been now found meters below the surface, and you look down into it. There was a large complex of buildings being built here, and there was an emergency excavation found. When they found it, they found the footprint of a villa rustica, an active farm for the making of wine from the period that we are studying, exactly at the time. So if you had been coming here at the time of Paul and you were walking along, you'd be at that level down there. This is all flow. This is all the volcano, okay? So again, you're down at that level and you're walking along and you come upon this is a farmhouse. Classic picture of a farmhouse of what Paul would have seen sitting out on the side in many places. This is just one we found. So we know that the building was burned. The original building that was here, most of it was burned, the top of it was burned down, and the original footprint and the base of the building is its original building. But for our purposes, most people were either drinking conditum, spiced wine, or they had something called posca. Posca is it's a wine that is like a vinegary wine that is mixed with water. Most people, what they drank in the biblical period, you couldn't stomach. It was lower on alcohol, not higher, but it had a much more sour taste than you're familiar with. It was actually so sour, in today's world, we would dump all kinds of sugaring in it. The single greatest change in the diet in modernity is you take in multiple times the level of sugar that anyone in the history of the planet has done, and it is affecting the brains of our culture. And you see it, and now you have some shunning away from it, some honeys and things like that. The only sweetener of antiquity was honey. We walked around this ancient villa because we wanted to see the methods of making ancient wines and storing them. Well, an emergency dig means you're in the middle of a housing project and you're trying to build another big building here, and they discovered antiquities and now you're not allowed. Now the Ministry of Culture stops you and you're no longer allowed to do that. So they'll come and they'll do an emergency to give you excavators, and what they're trying to do is stop people from destroying the antiquities. And actually what they've done here is they've given you a style of, a type of grape that was grown here in antiquity. They found others, brought them here, and these are new vines of the same variety of the old vines that were here. Okay? So you have a Villa Rustica, and if you take a look, what you'll see is a very large press here. Now they have two kinds of presses here. They have an olive press and they have a wine press here. The interesting thing is that it takes, for one press, you need, one press will handle about what 20 acres can do. So if you have a big winch-style press, that means you probably have at least 20 acres. Now remember, I'm stomping grapes or breaking grapes because I want the skin to break, I want the juice to come out of the flesh, but I don't want the seeds to break. If I break the seeds, I'll embitter the wine. So the feet are a perfect device for this. Afterwards, you're going to get a fermentation vat. They found here, do you see the Dolio? They're in the ground there. Those are fermentation vats. You cannot find, you won't see any like that elsewhere in the country, all organized in their original fashion. So this is the only place you can see this. And the important thing is then they're sitting in there for about a week or 10 days, the fermentation process. And then afterwards, we're going to pull it out of the Dolia. Interestingly enough, they found stacks and stacks of the amphorae here, and some of them they were marked already for sale. So we saw on the outside of a building, the ans with a number, a Roman numeral. They also matched the amphorae, which told them you could have the number of ans for sale. So we know that some of it was being shipped out, but some of it was being locally used. So it's kind of an interesting, this is a full working farm. It's the only one we have that's full working of rustica. We have one other that's close to it outside of Pompeii called the Villa of the Mysteries.
And those two are everything we know about ancient winemaking techniques and everything we know about the Italic Peninsula and how they did the wine operations to sail. And that's the thing that is important about what you're saying, and it's hard for me to pass on to you the enthusiasm of it as an archaeologist. The incredible thing is there's nowhere else that we can find a clear, defined, this is how they did it. And because Jastrzębski knew how to do the horticultural casts, we can even find which vines, what were they doing, what was the combination, what were they using. We have Pliny the Elder, who gives us he's an old ancient encyclopediarian. He gives us an ancient encyclopedia, and it tells you about the processes of wine. And so that's the best we can do. Questions about the villa? So a villa rustica is any kind of rustic villa, farm villa. That's just a nice way of saying farm so Cicero had a number of these. Hier by Kerygma Produksies is ons opgewonde om hierdie boek aan jou bekend te stel. En ons vertrou is dat jy 'n kopie daarvan sal kry en dit sal lees, want daar is 'n hemelsbreë verskil tussen wyn in die Bybelse tyd teenoor vandag se moderne wyn. Ons het die boek geskryf sodat mense sal kan verstaan wat se wyn Jesus gemaak het en hoekom hy dit gedoen het. Die lees van hierdie boek gaan vir enigeen wat dit lees geweldig baie leer. En in die toekoms, as 'n mens die Bybel weer lees en lees van wyn, gaan jy verstaan wat die teks bedoel. Maar die belangrikste is dat jy die Here Jesus wat die water in wyn verander het, baie beter gaan leer ken. Hierdie boek, Wat se wyn het Jesus gemaak en hoekom, is bestelbaar op die Kerygma Produksies webtuiste as 'n gedrukte boek sowel as 'n e-boek. Dit kan gekry word by www.kerygma.org. Dit is ook in Engels beskikbaar as What Wine Did Jesus Make and Why. Sorg dat jy jou kopie vandag nog bestel. Dr. Randall Smith se video's in die Exploring the Lands of the Bible videoreeks is ook op die Kerygma Produksies webtuiste te sien. Nuwe video's wat uitkom word bekendgestel in die Kerygma Bulletin, ons nuusbrief. Jy kan gerus daarop inteken op die Kerygma Produksies webtuiste, sodat jy nie sal uitmis nie. Ons sien uit daarna om van jou te hoor, nadat jy Wat se wyn het Jesus gemaak en hoekom gelees het. Wil jy nie vir ons jou terugvoer as 'n resensie plaas op die Kerygma webtuiste nie? Die lees van hierdie boek is 'n opwindende ontdekkingsreis. Geniet die avontuur.